ईश्वर की मिंगदा मी मयामबु ताराम ताराम वेलकम तौजरी नसी अखोइना नैनागदबा पारा टॉपिक असिदी प्रेजेंट ट्रुथ ने प्रेजेंट ट्रुथ हरगना मतम मतम की पाउयेन जुग जुग की ईश्वरना पिरकपा पाउ हाइब तारे अदो अखोइना खंगदबदी आमोस 3 की स्ट्रेट असुमाय हाये अखोइ पामिनसे Surely the Lord God will do nothing, but He revealed His secret unto His servants the prophets. Smai hai. Ishona mangjau nana magi sibok singbu magi minai singbu kari su taklam tambi de dana hiram sing suk thok thorak de hai. Mangjau nana smai thorak ni ko dumai tau ni ko na mangjau nana mana takpi tambi mangak tani. Noah gi matam da 2 Peter ani gi mangada Noana sahi samakun izau lagani hi saro haina ma pau sando ame sahi se samakun ni adu kana asu tabiram de karigi no harga madu matam ne nong su ta de hai liglana lau uba inkon koiba sigum se liglana oiram hai adumak orabasu noadi thajaduna ishona takpi tambi ge matungina paudo pina ma hi sakhi hai sahi chama kundo surakanda ijau du lakhi mi loin maksi duna noagi mi imung ni pain khakta hinghau khi adugum duna haujitsu ani subda kamai laki ishor ge pautak ache John the Baptist kanbiba mapula ani ko puning hongo haina John the Baptist na lambi lamkhang da lauduna akhak palai tuduna ma lauduna chatlami madu kanbiba mapula khre akhoi bu kanbina ba Jisu Christa la khre haina lauduna takpi tamni satkan kana su lo sin biram de mukaso adu ma se Bethlehem sansang da la aga pokhi adu pol ga ma chawkhala kan su mana thabak hiram loina mak mina sugdaba mina pangthokdaba thabak nattaba ishor gi thabak mana pangthokami mi lising manga ga su tan manga nga kang bani duna pija pitharami asiba hingalami anaba kayamrum khuti thungba leprosi naba adu loin makmana phalami adu orbasu mabu thajade hai na mi kanana su monda lawbiramde adubu mi khradana magi sibok singne adagi makoi imung manung khraga adu phaududa makoi thajaramde adubu ma sirga hinga khraba matunga sibok singa adum matung inarak lamne aduna John the Baptist na puning zangna ishona takpi tamri biba makai adu sandok ame adubu kana so Jisu Christa bu lawbiram de lawsin bi de aduna ma siduna chakhraba matungda AD 70 da Matthew 24 ge 1920 da habaguna Jerusalem mase sibaina koisil ragadi masida yum manungda yum thakta leramasu yum manung changlunu ko lau chalamasu lau dagi amuka hala anu chelu ko noi hinna bahaina takpi tambiramnya aduga ingtham tha amasung sabat numeta pothaba numeta lan chenba tadana ba panna kanna patna to ko hairame adu kanan hutabi de adubu Christian oiba makai di Jisu Christa gi wahai inba lausinba makai di nan thokhi hai aduna Jisu Christa na khangi nongma natraga nongma de si Jerusalem si lan lakuna mi loin sirani ko haiba khange adu mangjau na hairam ya makaso adu bol lausin bi de bagi ni loin tumna sigre adu hoji akon ma paw ga sidi karino ai koina khangada ba sidi akon ba present truth hauzik kangi no matam da hi sao hai
hi saradi hingani haina pau sando ame ishor mcha nupa lakani haide hi sao ising ijao lakani hi sao hai sabi de kana so aduga mathangdadi ani subdadi jona baptist no na takpi tambi duna kandiba mapu la ani ko pau se sando haina jona baptist se sando ame adu da su kandiba mapu jisu krista bu kana so thoi biramde khang biramdre ma ki imung manung mak ta la aga po ame adu mahak ki mi singna mak na mabu tathi tawoina hato ani aduga magi wa karisu in lawbi ramde adugumna hauji ki akon ba juk asida leriba sisu paw amale amuka kada ya phangi adudi revelation 14 gi verse truk tegi trani thoi phaw adu de le sarga dut ahum gi paw adu sarga dut ahan bagi paw adu ai koi tamina se masi akon ba taibang pan asida lakadori ba mangjaw na amuka hairi ishon na noa da haibi bugumna noe dumai to ko hinglani adu na tradisi gni habse haibi rame masida ahan ba sarga dut ke ahan ba pau jen je amuka ko tamina se and I saw another angels fly in the midst of heaven having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth and to every nation and kindred and tongue and people. Sumai hairame, John the beloved, John the vision na uramane. Atiyada sarga dut ama paithorok pa ain uwi. Man kon konjeng kan la law thoromi madudi. Ka masida mana puthorok bagi paw asidi. Zati khuding, loin khuding, tabang pan sin thungna, loin makta, lomba nai da ba paw asi pibi na ba. Thorok kre pai thorok le sarga dut ahan masina lomba nai da ba paw lomba nai da ba apha ba paw lomba nai da ne hingna bagi paw lon khuding da jati khuding da prithvi sin thungna akha pam phau leite ai tar ro ha bam phau le ro adu matam gi di adu ko tret subda sumai hai ki saying sumai na law thore with a loud voice Konjen akan magida mana lauthura hai. Fear God ishodu kiyu and give glory to him. Mahaki matik magun adu pungdo u. For the hour of his judgment is come. Maram di mahaki walien numit adu lakle. Walien mapungja adu lakre. Lak lagani hai de lakre hai. Mahaki walien mapungja adu lakre. Karamba Ishono have a Masimakada Mukatai and worship him that make heaven and the earth and the sea and the fountains of the waters. Iput kuding ising kong kuding samudro taibang atia namak sembi bamapu adubu kurumuko hay masi jathang marida mukahai masida. Revelation 14 ki 7 asi kadai da touch ta amuka tawera ai je numit tukni sanga prithvi tam palo na sembi kraba matungda treni suban numit pothare ko ai habasi amuka su takli mase ai se pothaba mapu ni pothaba numit adugi mapu ni habase Genesis chapter 2 gi verse 1 to 3 adugi do mention asida taw mapu ta mapu habde ai khoi na khurum liba ishor si kanano karamba ishor no habsi marik chumna mayek sengna sida takpi tambiram madudi karino harga sarga taibam pan turen samudra iput amasung lengli paliba kwai pumnuak pu sembi bamapu adu aini hai ai khoi na ai khoi gi ishor si kanano haina mi na hangla kanda as ai gi ishor de prithvi taibam pan pot lum pum namak sembi bamapu ni hoi ai khoi kana gumdi chingja wayao nungyao khurum ne le ishor gi khusem dubo ai khoi de du na te mapu adu khurum ne mapu adu khurum hai ne pot adu khurum hai de sida ai ni madu nungyao chingjao uyao loin mak angak pa atia de le riba taibang pan le riba koi pun mak sembi ba mapu adu ai ni
मधुबु खुरुमो आइबु खुरुमो हाइना सिदा लाउखी अदुगा अनी सुबा सरगदूत असिदा अमुका अखोय येंगसे निपान ना अदुदा रेवलेशन तरामरी की निपान समाय है and yet follow another angel saying Babylon is fallen that great city because she make all nations drink of the wine of wrath of her fornication ani suba sargadut na kramai hai ge har kanda Babylon adu ture hai kari ki tuba mahaki yu aduna tabang pan mahaki oktaba yu aduna tabang pan kwai pum namak abdu pi thak na ngaure yu adu krino जाति लोन मगदो पीथक रे युदी अरानबा धर्म सुमदबा धर्म ईशोना सि तौको अलगा असमाय तौगदबनिया ईशोना महाय मन अमा तौथोकपा मसी असिबु यु हायबने धर्म सेरानबा धर्म अचुमदबा धर्म ईशोना महाय महागना अमा तौथोराए महागना ईशोना मदु ngangnदबा हायना हायगनि अदुबु महाग अदुना मसिंगा कदबनि हायना अरानबा धर्म अदु बेबीलोन अदु तुरे बेबीलोन हाबि क्रीनो चममनबा थाइना ममंगैदा तवल बाबेल असि हौजिक कांगे मॉडर्न गे कैनो ददि इराक तागने उर हाइना सुहारमे अदु द तवल बाबेल से इजाउ लाखरबा मतुंगदा निम्रोद माना लुचिंगलगा तवल बाबेल दु सागलमे है अदुदा ईश्वर असिना पेन दुना लोइनमक तोंगान ना चाखारमी इसिंग पुरो हरगा नुंग पुरापुगुंबा अदगी नुंग हरगना इसिंगुंबा ओना तैनाबा अदु याददुना बाबल दु तोयखी कायखी अदुना कंफ्यूजन चममनबा हौजिकसु बेबीलोन हारि चममनबा हाबिसि सेंगे हाबा खंगबा ngamnaba चममनबा अदुना यू असे हौजिकति धर्म नत्तबा धर्म पिसिंग्रे ताबं पाना ईश्वर की धर्म दुदी नाथैदुन थमग्रे ईश्वरना अमा हाय मीना अमा तौथोराय नसी अकोय मद न्यूक्लियर बॉम्ब ना अमसुंग एटॉम बॉम्ब ना ताबं पान पृथ्वी मांगदब नते ईश्वर की धर्म चुंबा धर्म अरानबा धर्म बेबीलोन का जेरूसलेम लांदारी सिकदा दिगिनो करिगिनो अर्ग धर्म गिला हौजिकसु थवाई हिंगनबगी हायना धर्म लेरी ईश्वर की धर्म अदुम लौद्रगा मसीनी अचुंबा हायना ताइबंग पा मीना आमा तौथोराखी मदु मी अदु इचम जम मी ओइदब नते मसी पाव सेरानबा पाव संदोकदबसी मासी मतिक मंगाल लेरबा मागी पंगन खुकन पंगन लेरबा मी आमने ताइबंग पान लेरबिसी मसी तौगदबनी हान मागी हुकुमदगी अमा मयुक अदुदा मी लिसिंग लाख सिग्रबने हौजिक सु मदुगा चाप मानना लाखिगने मसी की पाव की मतुंगिना देने 725 दा हाबगी मतुंगिना आइन मतम लो मसी सिंगसे महाकना होंदोकनी है अदुगा ए ईश्वरनी हायना सु हायगनी है मदुदा ईश्वरबु कारम कथादबा ईश्वरबु थवोइदबा वा nganगनी वा याव nganगनी है मधु कनानो अखोय थीबा ताबने बाइबल सिदा मरिक सुमना हाय रेवलेशन 13 दसु फजना हाय 16 17 दसु फजना हायरे अदुगा मसीददी ईश्वर की अकोन मत नुंसीबा पाउजेन असे मसी तवोको आइगी मीसा मसी तवरदी नखोय हिंगनी है अदो अनि सुबा सरगादूत अदुना बेबीलोन तुरे करीगी तुबा अचौबा छोर अदु तुरे मरमदी महाकना महाकी ओक्तबा यू फोर्निकेशन मिरुम्बी थम्बा यू अदु पिथखरे जाति लोइनमक्ता तमंग पान लोइनमक्ता यू हाबिक्रीनो अरानबा धर्म चुमदबा धर्म अदु पिसिले मदु नखोय सरुक यामिनगनो हायना वार्निंग पीबनी अहुम सुबदा and the third angel verse 9 and the third angel follow them saying with a loud voice kon jen kanba makhona aduma haira ahum suba sargadut asina if any man worship the beast and his image kanagumbina mahaku khurumladi amasung mahaki mami mahaki image adu khurumlagadi and receive his mark in his forehead amasung mahaki laibakta mahaki dak adun leiraba or in his hand mahaki mukhut leiraba
The same shall drink the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with the fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Kanagumba kanagumbina mahak siranaba amasung mahak na sa adubu khurumlaba sa adubu khurumlaba amasung mahaki mami adubu khurumlaba amasung mahaki lebak asida mahaki number adu leiraba amasung mahaki khutta karaba Ishorgi asawa tengkot sirap tengkot adu haitharagani maduna sargadu ki mamangda amasung yaw macha adu ki mamangda makoi awa nang khangani haire masina warning pire kanagumana sa adu bu khurumlagba amasung mahaki mak dak adu mangon mage lebak ta leiraba amasung mahaki khut ta leiraba adu orgadi ishorgi maki mak adu grino hauze ekhoi asida kupna khangba tai mathak ani subda hai khre aranba dharma hai aranba dharma adugi numit ama legani ngakna ba na hukum lakani madubu ekhoi hauji pudi adugi hukum adu enforce laktabnina number adu amasung dak adu phangre ha kana su leitri adu akon mada ikui kui de na thok kadori ba ishona hairam ba si thola kadori ni ishona ma haigni taibang pan na ma haigni kana gi wa lausra adu dai khoi khangadabni ishor gi wa insra taibang pan gi wa insra taibang pan mi na haiba du lausra ishona haiba du lausra ba do matung in satsra natraga mi haiba gi matung in satsra majority kerit mi aya madu da satsra mi apik ba kambu da satsra mase ai khoi akon na da option asini lambi ani khakni neutral laide Dharma da di neutral laide lambi akhu bane apak pa lambe ne adi yumpham ani le lengoi na thak ta sagat pa yumpham nungyaw thak ta sagat pa yumpham aduga nupi so ni le ayon bi amane adigi isor bu ki khangma nupi ne church po have ne adu church asibu singluk asibu have ne singluk so ani le gani aran ba singluk achum ba singluk isor gi singluk amasum tarong pang gi singluk Masih ani lagi ni, ahum subudi lagi neutral di lagi neutral lagi. Aku ni ama kan regadi, ama du adum kan gre, ama du lau gre apa adum tak ni. Adum na hujikan asi, aku keram mama tamno, habga nama kha dapat habga trani thoida adum mai yang lagi sida. Here is the patient of the saints, masih da asing masing dia akang kan beli Madudi kanano karamba miyoy no ke here they keep the commandments of God and faith of Jesus madu singi kanano harga ishorgi ya thantra sunga kani aduga Yisu Krista su thajagani Yisu Krista gumna su thajagani Yisu Krista su thajagani ishorgi ya thantra sunga kani ishorgi ya thantra di kai de leki Aikoi New Testament di sum up tau re masi ani da dum lai re ko haina ibi re New Testament di aduna hausi kans di aikoi karam mada si thau gudra harga ahan mada di noa gi matam di hi sa da badigi hi sau ko al ka sa da badigi loi na sire adu pungning hongbra honge pungning hong da lai te ai ma ising du khu yaw re pungning hong ai Kuang yaure honge, ngakare honge, punging honge, loy na siye. John the Baptist matam le su kramay tawem mi masanu pala aniko taibang pangi damakta hay na tharak pa. Isorgi masanu pala ragani punging hongro thaurang tawgro hay na koy law doon na sali aduk na sa tabi de. Isu Krista law sin na banina makoy amuka siye. Ako na dadikri. Isu Krista di thajagani loy na. Matthew 7:21 to 23 adis haibne aibo Prabhu haiba makhaina sarga lebak chat kadabne te adubu sarga da leba ipagi aning ba tawbo mi sing aduna sarga changadabni 22 da angak pa awa hay amale ai koi tamina se Prabhu nangi mingdigi akoi but tandok panatra nahaki mingdigi angak pa thabak tamthok panatra nahaki mingdigi ai koi prophesize Sandok panatra hana hai gini adu 23 da Jisu Krista na hai
เฮ้นักคอยไอ้ยาวเดบซานิวเคจีบีเดีย lawlessness ไอ้ยาวเดบซาไอ้งอนนักจัดทกรอยอะดูversion ตัวประเด็นน่ะ iniquity ให้อมดภาษานักคอยไอ้งอนนักจัดทกรอยอาศิดตักปีตามีบสิดีกันนาเกวลอนดาโน Matthew 7:21 to 23 ได้เสมาสิอตปดธรรมาเกวลอนดานะเตยิสุคริสต์บุลลสินบะยิสุคริสต์เกมิงปัลลกมุสลิมข้อฮินดูข้อนะบุตรอันทกดำนะเตคริสเตียนเนี่ยคริสเตียนque mara or zup acho asam sing ne ma ke wahai asi khoi ta ba kan aduna ishwar ge aning madu karino ai ko thi bata ne ishwar ge aning madu karino ai ko thi bata ne ishwar ge aning madi ma ki ya thang tra in ba du ne ai kari ki ya thang tra in ga do ri ba ni loi ma khuding ma a che tai mang pan le ba dharma chen da ba christian oi da ba mi pum loi na ma ishwar ge ya thang singa panga ta nga ta le te suba su da gi wa da niมีปุ่มคุดิ้งมังนังไงมีฮัตยาเดมีตูมีว่าหลานไม่ยาเดคุรานสินทีบิยาเดลอยนะปิตรีบิสินถุงน้ำมันสิโลเสกนาสุกายบิยาเดอะดูบุอามันดูกิมารีพาวดูดีลานิงมาลาเลยเนี่ยอิชอร์ดียาทั้งอาหารมาดูดีกรีโนฮาร์กาไอ้นัตนาลายอตปลาตยาดิโกดาวเชียฮัดโนอาดิกาส before me ไอ้นัตนาลายอตปลาตยาเดอิฮันนาสินีไอ้นิโกอันนี้ชุบเดินमोटी से में याद है thou shall not make unto thee any graven image मोटी से में याद है सरगा दले भाई ईश्वर की मोटी ओई गयो इसिंग मखा दले भाई मोटी ओई गयो से में याद है खुरुम में याद है हाइड्री से में याद है हाइरी बचनी अदुबो अकोदि लोइन सेम लगले क्रिश्चियन और बचु अतो क्रिश्चियन ना तबो और सु मोटी सेम लग खुरुम न ले मदु याद है ईश्वर ने याद है अहुम सुबददी ahum suda aigi ming are mad pangpan pan me yade ko thou shall not take the name of the Lord thy God in vain ishor gi ming aigi ming are mad pangpan pan me yade mari shubdedi remember the sabbath day to keep it holy 6 days shall thou labor and do all thy work but the 7th day is the sabbath of the Lord thy God numit truk ni no khoi suning basu adu tret ni shubdu de aigi potha banu me ne noi suba yade ko no ma yade ko Isaiah 58 verse 13 da haye adu numita nahaki kana ningai wa ngang draba nahaki kana ningai na khong thangdok draba nahaki kana ningai thabak su draba adu already ai bor pi gni haye Isaiah 58 verse 13 asini ai khoi ma ki numita kramai nga kan yapse ai khoi ma gi numit nga adi aigi mi ne aigi isho ne haiba khange masi khudam ne ai ne it's a sign between you and me naka aiga marak asida sign khudam ni go na koi masi nga ade aigi mi ne ai ne khangani aduna manga dagi tara di mi kana su la mi ya de ama dagi mari phau de laning ba la la le ne tai bang pan te thui pun ma kana su thoi bi de adu manga dagi tara si din ne chet na par le ne manga dagi honor thy father and thy mother that thy days may be long upon the land which the Lord thy God hath given unto thee hai nama pa bu nuluk na amasung bebar leyo ishor na sembi batabang pan masima thak tak kui na hingning ladi akoi nama pa bu respect to go hai taruk subada di kari hai mi hat yade thou shalt not kill kana so hatena tret subadi thou shalt not commit adultery mi tu mi wala me yade ko hare mi pan subadi thou shalt not steal quran me yade ma pan subadi thou shalt not bear false witness against thy neighbor na ki lekai le roi ki aran ma sakhi pi bi yade tara subada thou shalt not covet thy neighbor's wife children or properties na ki lekai le roi ki nupi angang lau san sympathy pot loi makaram be yade ko are masi la lagadi pap ne ne jail de grum sali aduga amadi ki mari bhaw soga gadi la lagadi kana su thoi bi de amasi ne ko ta rung pa ngasi se aduna akon madadi Yisu Krista thajagani adu kadai digi among ka khoi si thawgani ishor gi ya thang ngak ta badagi kari gi ya thang ngak loi kari gi ngak kani ya thang asina pap le ko leite hai ba khanghan ba 1 John 3:4 da transgression of the law is a sin pap sina
kari kadai da pubiye Romans 6:23 da the wages of sin is death but the gift of God is eternal life pap asidine asibani pap ge atau mandi asibani adubu itho ishor gi aren ba free gi khudon podi lom bana da na hingbani ko hai pap hai ba tu kadai gi lai har ga ishor gi ya thang tra da takpi tam gi la re adu ko 1 John 2:4 da yeng se akon ma da ai khoi kram bam yo la ka da no ai khoi asid gi chi tha ga da ne hauji ki ishor ning mangak da ni ishor ning da lai de ishor bu ningu hari bne ishor ning ga kadai da khadik ta point amada ishor gi numit adu ngak traba madu pap ne ha ba myoi ba kham de oi masidi ai khoi na ishor na hai bu gi ngak ko ni mina na khoi loi na mak amaga ama lingje mana du yare ha bna tra hai adu na ai khoi na ya na ga di ishor ju ya ga ni hai asida hai 1 John 2:4 he that said I know him and keepeth not his commandment is a liar and the truth is not in him mi amana ai bu Jisu Krista ai khange harga maki ya thang nak tragadi maki haiba indragadi ma machin chibni mango na chum leite the truth is not in him the truth is not in him achum leite gadi kari tawdaba wayen mada tagdawriba adu wayen ba numit achi lakhre hagre aduna akon mada kho Christian sing si kamai tawgni amabul thanamgani amabul laugani harine second coming la ba kan group ani laidani isori wa inma ma innaba ama aduna kat pabudine wa inmana phai hadne isor bunung si grabdi maki wa ingani hai isor gi nungsiye nungsi da ba kadai da khangani mahang tau ko ha ba tau mo khaido ningthau sol ningthau asina isor gi wa indraga yaw masa phaja ba katna ba haina mahang na pubiraga khalaga thamani adu samuelna kari haye sol ningthau kato budine wa inmana phabni ko han 1 Samuel 15:22 da I regalebni asine ai khoi hauji akon ba tai bang pa na pali basidi mina ama tawgni isona ama haigni adun are mada aibu isor hai ko haba ai khoi pamina se asida makhoi gi pungnung gi ara padalaye haina mi gi ja thang adubu ai gi ja thang gumna illagale Matthew 15:8 and 9 da yeng se these people draw nigh unto me with their mouth and honor me with their lips but their heart is far from me mioi sing na makhoi gi chinbai khaktana aibu thagat sai aibu khurumi adubu makhoi gi pungnung gi ara padat chale makhoi gi thamoi gi ara pad lei 9:9 but in vain they do worship me teaching for the doctrines the commandments of man hay makhoi na are mada aibu khurumi mina sembi ba doctrine mina sagat pa mina sendorak pa commandment ya thang adubu aigi ja thangum na mion da tambi takpi dun nei ko are mani ko aibu parma to riba are mani ko aibu isor hai riba asini ai khoi na karamai tawgani hauji akon mada khoi karamai tawrgadi what must I do to be saved ai kri thabak tawrgadi ai kri tawrgadi aigi thawai si lom na da punsi phangadra har se khoi thibam atam yaukhre 2 Corinthians 13:5 examine yourself whether you are in the faith or not masini na khoi na sana tomna prikha taune changjeng taune achum model leibra thaja model leibra leitabra habdo nang ai khakna khange ai gi thaja ban mi atop khangde ai khakna khange isor ga ai khoi ninga khange ai isor gi lathoi ko lathok te haro ai khamni isa kham madu prikha taw changjeng taw hai nang thaja model leibra leitabra habdo changjeng taw hai yam nungare ni meyamna isor ge himma wa si taduna naktuna leiriba makai leba phaye haina akon mada text ama ai pabi ge madura khol loisina na batogani Revelation chapter 1 verse 3 aduda khol yengmena si blessed is he that read that and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein for the time is at hand hai masiga sumai hai
लेबाक फाबनिको मसीदा हाइदो संदोक लंबा प्रोफेसी मंगजौना हाइरिबा वहाई मखै असि पादुना लेबा तादुन लेबा अमदु अमसुं ngaktun लेरिबा मसी लाइरिते इरिबा मखै असि ngaktuna लेरिबा मखै लेबाक फाइको मरमदि मतम लेत्रे the time is at hand matam leitre taibang pan lo gedore aduna akhoi ishor bu ninglasi kari orabasu ishor habisi akhoi tattadina akhoi patna si oirasi habise thamjabaga loina si dig lo silage mi mayam akhoi khoi tibi mapu ishona bo pi bi bo isno amen